UCEM ke KHADC ba penyat sing sim ringkat ke executive member ke Tanat Market Kongres Kharpuri kilahir shayaudo bannet jirip ya ke jingsong shingan batru ya ke khut ke suba ha ka te ka yau ka bahe do ha ka jela ringkat ke jingdon lang ki magistrate ki he pulit batru ki officer me ke Tanat Sarkar ke council kelas dang ya ke jingjirip nadu kle yaudo ter shabasa sosa basa tempau batru shabimola Hakini kesini UCM bat kekenhon kelai kendu urui kinang lam senang nagi senang bamarjan banyak selok halor kate ke bentang. Coba kemudian ke electricity, kemudian ke cleanliness, itu apa? Ibu blok lukis di rumah. Tungguan ya. Yang berekam. Hoi, habidi bakani nak kalian council haki jaka jong kini ki area yodo jaka jong ka this council ngin le nak kalian jongi ngin implement nak kalian jongi banbu iki street light proper lighting bat kumju ki CCTV te habidi bak kini ki area jong ka municipal muda nganamla ban keren tanya kata ngila tang man shu ajimut yaki bakin pentimai no ikini ki CCTV but lighting. Saya kemudian bahagian Pak Yodo ni bahagian orang kini ki berbon dalam kenong habis high three sekali. Tapi ngila pentip yo sector officer mana nak police department ban kambu beriau kini ki junction. Kenang badadon manu ba pertal si kilong kemene ki kelung kena ne ki kintai beriau ne ki samla ki rangba besyak tu. Sikin perta mut ladadon ki polis lagi don ki pulit sim lalak ban kem no. Ni bangim dan beriau utu beriau lalak je. Te nak yang jungi lingba haka mensingi mensyai ngilak ban kem let si kita ki beriau lingba kini CCTV berkiwe-kiwe. Tingin nak yang jungi ngin kit khia ba khamtam ngi yo EM market ru ba kit khia mentah ba kawai na project jungi ban penbah sisa ban kentiu khamtam keriti du store bangidan ye kayo lajong kayo tenrai kadi kayo bo na ia menchat su i la trishtom bhai kata deng ngim artatien bangin dayo jinga trelang sabat kipai ba kani ga jing tnu ba haji jin la ban pendodlok Sokar ke IT si beriau simat makin penyak jaka. Tipu stone namba sokar dia berbuk dengan kendon begini nu berpenyak saya parking lot. Jadi ban penkhut penbiang bat lada kimla dia ban penduk nok ya kata ngi suburom ya ke government but ke government kadang laki jongki kendon ban pendekam. Ngi sutu ba kan ran lati ke government ya ki parking lot kam de ke basuk. Sekaman power kani katai ke jingduna staff kan ki hab ban outsource. Andai ke hajing outsource jongki pat ke de bendan ringkat ki kendon kan. Kam de ban shu outsource teli sudah. Kelemdan ki jing betha, kelemdan ki kendon ki babiang. Deh baiti bakani ngan tho nak kalian dini sha director jongka urban affairs kumjuru sha kemuda ba da kumno yakini ki bla IT ki parking lot ki de ban kendon ka khut ka suba de kawai. De ka bat kumjuru kani ka parking ki wan kini ki kali ki tok haru nasha bar state ki yang hangtai bat baru ki jabo jong dok ha ka tuaj lu sini sha rum kabala sta pat wat ka jingpet jong hima meliam te kum kini ki ingin haban shimkhia kam dei ka jingkhut jing suba tang bangin internet abangi pet saudong sutun abakhut suba ngiakwat yakya katakan ke bangi kam ha ka health conscious jungi ne ka health issues ke jungi ke bangi kwa ban penlong si kibreu ki jat penreu khasi jungi ru ki bakhoi bersuba bat ban kot ban kia kata hi kan long ka jat penreu bersuba ni iba wat hapok yodo ru tambah kena jingon gedong ki kandon sia kata ka senjam baba kumba ngilap mene adalah jengki khmat ringkat ia mencharge market labu la lumthuk yo unyut ya ke jabok jaban ki solid waste ki bami nak ki dukan bat ni ki jaka fair bat nak ki kharmator ru ki wan the angtai kadau kalong ba lai i lupa badan nyut tikelapen skunya ki beri ban lai the nyut aktu bangi keli batok kit na ipa iem bat menteri kadau kalong baki duna pala ki kaliban weng no
kinyut akapor ka babiang te ya kani le si jing persyang jung ingin ai nak kalian ka konsil arteli ka kali syaka hima melim kenang ban wengeng ni jing ya kebang ngin la bante lakam si syai kani kadai kaplan jungi kong ka konsil le si haka phase 3 but 4 namar haka phase 3 ngin sa penlong ngin sa wanra ikani ka capacity building program ki awareness kini kita haki shnong haki school haki dong haki jakayo kumta terta but ka food phase part ka bangin sa invite balong mentang ila invite ya ke EOI expression of interest ye ki companies ki banabar ri ki bala ban set up ye ki processing plant namta ka solid waste hangni po rijungi tengim dan kam ni ki jaka di spa ekar ngidon kam tang kumban minimum arpo ekar la biang ya kani ngila ban proses ban recycle iki bala ban recycle kum ki plastik but ikini ki solid waste biodegradable le sela ban penmi syaka proses syaka biogas kat kum ki EOI ki bangila khot but kat kum ki expression of interest ringkat ki proposal bagini company ki la pha sini kita ki kliat ki bangi syai ringin pat shimrai pat yanu ngin jiet ikini company bangin ai tray ya kani ka kam